how is your attitude tonight? Kumusta iti attitude tayo maipapan? Kadagiti problema, kadagiti pressures ti panagbiag, kadagiti stress, kadagiti adu nga pakaupaya. How is your attitude tonight? Last week, we have learned about a joyful heart. Amen. So nga, sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, pagpakita ng kakapsat nga in all situations, masapol nga tayo iti godly joy. Enjoy tayo kat godly, saan nga nainlubungan, saan nga nainlasagan, o di kat tiragsak tayo kakapsat kat iti apo. It is a God-given joy. Ti apo ti mangted, saan nga dagiti banbanag, hindi kat ti apo ti mangted, dahil nga joy at ti heart tayo. A glorious joy. Dito kat ragsak kan rago nga mairelate, maipapan iti langit, uno na langitan nga prospect iti every believer. Amen. Yeah. So a joyful heart. Tonight, I would like to give to you, number 2, a ministering mind. Amen. Another important attitude nga masapol nga tayo kakapsat, a ministering mind. Amen. Panunot nga nakasagana nga agserbi. Yeah. Among di kita dayati pagubraan kat at your service kunana. So tingnan na sa unti at your service nakasagana nga agserbi. Yaman ti mabalik ko nga maitulong, may paay, may serbi. I am here to serve. Diba? Anak ko na na EJ Sigmore, ready to serve. I happy to serve. Oh, happy to serve. So, as Christians, dahil iti dapat nga attitude nga susurwon tayo kakapsat nga i-mindset kada tayo. Amen. A mind to serve. Okay? Kung namin John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Hamo nga damagan no anat maitulong iti pagilyam ken ka. No dikat sa lugsudom no anat maitulong mo. Nagsayaat ti tao kakabsat nga adakas di nga panunot na. Isla ko maditi church no kaditi workers. No nalpas natin dalos ng kat dapat lata nagpaknin. Di na lang panunutan nga damagan, hanapin nga tat mo ubra din ako na. Palatag paknin. Diba? Kung mapa nagkukutan kakabsat. Mapa maturugan. Mapa naglimang. Diba? Dapat ti panunutan na kat, ay nalpas ko ti ubra ko. Anang nga tapin di mo ubra. Di namin kakabsat. Nagbayad ko kasi ti panunut tayo. Ang nga dede, dardar sa malimpasan di ubram. Kaya hamo panunutan na DJ nadumat di kaya naduma pa yung mabaling aramida. Diba? Kaya yung makadwa ti tao nga nasulit kakabsat. Kuwan, agan alisto agan kanayon. Gabuta masulit. Sa balit agan alisto nga nalintak. Sa balit agan alisto nga pasabutan kakabsat. So, hang ko mga kasjay iti attitude tayo nga Kristiyano. No di kat ti attitude tayo kakabsat kat kuwan, servant. Agserbi. Kunada kanya din ako agad, sir, kunada. Anat kahit na nga sa munti, sir. Servant. Well, sometimes no kunada king kagad, sir, kunada king kagad. Apo, we feel elated. Diba? We feel promoted. Entitled kunada. Yung mas dati feeling mo kat you are in a position. But actually, pag sinawag ng tao sa'yo na, sir, dapat i-mindset mo kat po. Dati mang sir kanyak kat, kahit nangasawan kat pagserbiyak dito. Sir means servant. Ready to serve. Amen? Are we ready to serve? Do we have the initiative of heart to serve? Look even tayo di Philippians chapter 2 verse number 5. Amen. Philippians chapter 2 verse number 5. Okay? The Bible says, agda kumakada kayo daytoy anakem wenno attitude nga agdamet ken Kristo Jesus. Praise the Lord. Amen.
So ano dati bagbaga ng anake muno attitude nga dapat adda ka tayo nga Kristiyano nga damit kini Apo Jesucristo. So kita tayo kakabsat ije verse 3 and 4 ije bagbaga nga attitude kuno panunod. Verse 3. Awan kumati maaramid gapo iti supyat wenno iti kinatangsit. No diket mabuyugan kumati kinapakumbaba at itunggal may sa padayawan natin sa bali akas natantan o ngem isumet la. Ito nga sa wen. Hanlaan nga DJ, bukod tayo nga parikot problema kan concern iti dapat nga kaslang itaan tayo kakapsan. No diket dapat yan ten? No diket tikitaan tayo digijay sabsabani pa nga tatao. We have to consider others. So, kuna na dito, verse number 4. Asaan na kita, itong galmay sa kadagayo, ti paglaingan na laing. Amulaan na kitaan, makasano nga, sikagat umimbag. Di kaya't nakasawon ni Apo kakapsat, that church is a family, that church is a community, masapol nga sabay-sabay tayo sa pag-angat. Haan nga napintas kakapsat, iti church, nakasla dito yung Pilipinas, at elite, at dapat na kita'y nabababa. Haan kakabsat na kasi dapat di church. Isumano kita nyo, hindi muna na. DJ New Testament Church, DJ Book of Acts, kakabsat. Tingnan nyo lang, tabi nyo lang, ito hagkot ko din na. Kat what they did, di kita'y babak na, naglako da iti properties da. Kat amin, di kita'y nga paglakwan, na iyag iti apostles' feet. Alpay kakabsat, magbingay di jay. So that kuna na ti Bible, they had all things in common. So ijay imun unang church jay Jerusalem, awan tinabak ng awan na panglaw, agpaparis na amin. Yun yung mindset nila, kakabsat. Iso nga, haman siguro nga kasi jay aramidin tayo, di kapilya tayo, nga di tayo medyo at aduti resources na katilagon at balay na kadam amin tapno maidad ka di tayo nakulpurapay nung ti kahit nakasawan saan lang atin na materiala nang nangrong na pa iti na spiritual kitain tayo nga awan kuma iti babagbati haan nga napintas na ragsak nga DJ reason mo nga naragsak ket nang angat ka nung ti sabali haan no nang angat ti biyak tayo nung ti sabali dapat ada compassion tayo kung nang tayo Lord. Nung kasano nga pinarangay na, kas di pati pumayang kenkuana. Haan nga DJ, read na tayo kakabsat ka, we feel so successful because nang angat tayo ng tisabali na tao. That is not Christ-likeness. The Christ-likeness, kung nanat tayo kakabsat, saan akitaan ditong galmay sa kada kayo ti paglaingan na laeng, no diket tong galmay sa kitain na met kumati paglaingan na hindi sabsabali. Kasi lang kumano agkaka-classmate, di kami, agtitinulong. Nati-arid na kumaganti grade, di may isa na nagpapalis kay Ami, na tagsisin na kayo. Ha? Pero di magpakita ti Apo dito kakabsat, no anyaman nga area, muno aspeto ti biyag mo nga si kagat parparang ayon ti Apo. Ipag-frame nga ti sa bali rumah kayo. So, ada di jo ugali nga crab mentality kami na Pilipino, kakabsat na no, ada umangangat kat kuyudeng, tamo kayat nga umangat isuna. Imbes nga, iso nga, amuyo kat no Kristiyano tayo, masapol nga dati mapunang biblical ethics tayo. O, kasla ko may iyari ko lang tag, inta construction, ayan dito. No amin nga ako ubra ko ngayon construction ni dito dino at dito yung panunod uno attitude tulungat ni engineer di ngamin tanutulungat ni engineer hanak tumaawan ng tipabubraan pero minsan hindi kasi ganun ang isip kanya-kanya yan ang mahirap sa Pilipino kanya-kanya bagay na ikalakad na. There is a time when, there is a point in life nga masapol nga, bagay tayo ti umunang ikalakad tayo, at hantay magpatulungan ti sa bali, no hantay mo nang implastar tayo pagbagi tayo.
Ngamahan ko mga agpatinda na niya. Di ba pag pinatiyapo ka kapsan? Kas na ko may unig yan, di construction. Nagmayat mo di panunod di may isang karpentero. Uri awan ni engineer, sa isa atit dito. Kasi rupa ni engineer dito. Kalati arit na, panunutan na nga DJ, panagubra na, rupa ni engineer. Tama ba ako dito dito? Ayusat yan panitada kasi rupa ni engineer dito. So rutag di planong imbagana kasi rupa ni engineer dito. Amen? Tartarindag iti agi lady hollow blocks kasi rupa ni engineer dito. Di ba kapsat? O, kat no DJ nagpabalay kat na impress. Kat mayat man dito yung ubrayo engineer. Di ka, di jayang kapsat, libre nga advertisement no one. I-recommend na ka. Di ka, sika nga ubra, ang kamaawan ng trabaho. So minsan, ang tao, especially ang Pilipino, ayaw niyang umangat sa isip eh. Ang nakayat nga maikat eh, di nga pa nung magkikuha na nga, apay kung matabagin, di ba panunutan mo doon, di karpintero ka, manginaslasin ng tao, iyawit kung ito numalpas di trabaho, numalpas, jaya na kapsan, ilaslasin na, inutan na di kita landungan, kada hindi tayo barutan, kakapsan, kaya lansa, mangin-inutan. Kastamang magkakapsat ti kuwaga, ti agtaltanon mo, di ba? O, daw kung mapinagramot mo ti kuwa. Bawang, katay may duldulin na ti kukuhin ng kakapsat. So, agpipinner di, kananapintas nga attitude. So nga, datayo anak iti apo, masapol nga the biblical ethics na napintas nga ugali, napintas nga attitude, helping one another. So nga nakamay mayat dito yung prinsipyo nga insuro ti ako because you know what? Uray ana nga community, anaman na family, anyaman na grupo, anyaman na business institution. Once na sinurot tayo dito nga mindset of the Lord Jesus Christ, rumang ay kakabsat dito nga community. So nga the best, very excellent, digito nga susuro ti ako. Nakita yung kakabsat. That's why the Bible says, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So sana tayong mga na-save na, okay, dagat-datay yung Holy Spirit, mabalbaliwan ti panunod tayong kakabsat. No, dati, kunang na, kumapanya ko ng gusto, di magpaga ni Pastor, as jayak dati, iti selfish, yun pati iti pampanunod. Gusto mo tagpaiso. Di kami kakabsat? Oh, so, minister in mind, okay? You think, how can I be a blessing? Kasi ano matang maging blessing to ibiyan ko? Di nga main mindset ti kagwan, kasi ano ka, balinag nga blessing ka, ito ibiyan ko, katamad nga mapembendisyonan, di nga main nga negative nga panunod. Hang kuma, kunate kuma, invest na di kunate ko, kasi ano maging blessing nga, katibyan ko, nagkurapay, ang kumakas di reklamo di puso tayo. Di kumakunata yung Lord. Bendisyonan nagtapos maging blessing ako. Balyaron dapat. Kakapsan, the attitude, the attitude na talaga na tayo. It's all about attitude. The mentality tayo mamangunan. You know, as Filipinos, adult mentality tayo masapol na talaga nga mabalbaliwan. Yung may kakapsan, di may isa, di ko nagtatay, crab mentality. So, kailangan nga mabalbaliwan na dyan. So, kung madeta Manila, hindi na karugugit. Ako mo ti agri-riri. Nagtatala dalusanan, ito agri-riri. Kagabsaan. Di ba ganun kan iti darat na kas na Boracay, Waisan. Oo. Why? Because, siyempre, among no, dahil kami nagatpuntos ti gobyerno, administration naman ko na. Pogi points ti administration. So, di kita imot nung opposition na, kung sino mga tao nga medyo laban, mangkita ti wait at no di kasta maperdi di good reputation. Yan may kakabsat. So nga, awa na rin at umangat kakabsat ti Pilipinas. Uray ka na nga country. Oo, iso ka po na ni Apo Jesus, nagayo nga church, saan yung tultuladon di kasta nga estilo ti gobyerno ti unag ti church. Masapol nga i-lift up yung tunggal maysa. I-lift up mo di pastor, tano di pastor na i-lift up mo. Di mo kat mo nga jibyan mo kat mabendisyonan. No per dyan di pastor. Buyudog nga ipababa di pastor.
Sikang dumatlat maperdi. So, the Lord Jesus is trying to teach a very important mentality and attitude nga isut man parang ay kakabsat iti biyag iti tunggal maysa kundi iti church tayo because we are a family and we are a community. Di pa may isa ka mentality kakabsat na makita ka dito ministering mind ka dito inggit. Dito envy, dito inggit di may isa nga takil nga magperdi ti relasyon langan-langan kan panagtutunos, panagkaykay sa iti may isa nga community. Di ba kakabsat? Oo. Amin tayo at dahiti envy kanya tayo because we have our human nature. Ngayon masapol nga dijay kat may kat. Masapol nga mapunas dijay. Masapol nga may kat dijay nga envy ibiyag tayo. Jealousy. Wano kabetosness. Kaya dapat ti puso tayo kakabsat kat when others are blessed, we are happy for them. Amen. Wait for your turn. Sabalin tumatlatagin ka. Sabali mo tawagas ti blessing nga ipananam ti abing ka. Nagpaparis ka duma. Sometimes, di iba, material, di mananam daking kagad. Di kita iba naghanap magatang kwarta. So, mabali na pag-compare nga ako na may mayatiraksak ko. So, nagad material, siya katana material. Haan. Sabali, di wagas ti ako nga mang consolation ka di ang nagnagarap sa so nga instead na DJ envy kada di panunod kayo masapol na DJ ministering mind. How can I be a blessing? How can I be a help? Iruwam tayo kakabsat DJ. Iruwam tayo nga panunod. Okay? And then tonight iti Romans chapter 15 verse 2 nalawa dito kakabsat nga lesson may panggap iti ministering mind. Kasi, dito agad just like the mind of Jesus nga rod. Okay? But in Romans 15:2, the Bible says, starting in verse 1, da tayo nga rod anabileg. Rebeng tayo nga awitin, dagiti kinakapoy, dagiti nakapoy. Hanak ko na nga, uyawon nyo, dagiti nakapoy, hanak ko na. Hanak ko na nga, tagibasitan nyo, maliitan nyo, dagiti nakapoy, hanak ko na ti Bible kakabsa. Kada mo yung agan-anad tayo, tabakano, nalaing tayo nga mang kagibasit, kadagiti nakapoy, parit na ti Apo. Tapno mariknam, no kasonbrik na, dagiti nakapoy. Jay kakabsat, agan-anad tayo, so nga, sometimes dati over-judgment kat delikado talaga. So hanak ko na ti Biblia nga katawaan, dagiti nakapoy. When no uyawem, dagiti nakapoy. When no ilupot mo, dagiti nakapoy. Ti ko na jay kakabsat, awitem. Tumulong ka nga makipag-awit, kadagiti kinakapoy, dagiti nakapoy. So, di dyan nakapoy, at kinakapoy kingkuana, the infirmities of the weak. Kendi tayo ay wenti, bagi tayo metlaen. Saan lang nati bukod tayo nga bagi ti pagpagustuhan tayo? Ingaming kakabsat? So, sa bali dito yan, bali nangatong maturity. Oo. Awan, day na ubing-ubing kakabsat mo, day kat matured. Nga pan, kasla panunod tinaganak dito, nga uray ko makanunan, no, mas kailangan di anak na, alas, ikalatang anak ko. Matured mind. So, kas di mo ti surusuro ti Apo kada tayo. Verse 2, tunggal may sa kada tayo, ay when na kumatipada na a tao. When no kitaan na ti pagkasayaatan ti pada ng tao, ama ipaay, iti pakpan na kapatid kerna. So, ti objective, listen kakabsat, ti objective wano aim, dahil ito'y ministering, kat saan lang nga jay mamit jay need, ngam di jay kasano nga mapapigsam ti pada makristyano. How can you edify one another? So, dahil taman kakabsat, iti point nga inak ibura itang arabi edify one another. We may not be able to help in material means and other ways, but definitely kakabsat, amin tayo, kat kaya tayo, ken potential tayo, nga makapapigsa iti tunggal maysa. Edify, to strengthen one another. Kala, continuation, dito iti lesson ko ti be a Barnabas. Malagip yun, di nga lesson tayo kakabsat, be a Barnabas. Oo. So, nung makita nga dagkap kapoy,
imbes nga katawaan tayo, akit pa, i-lift up tayo latan kakabsat. Dati word nga edify, naggaputi Greek word nga oikodome. Oikodome. O-I-K-O-D-O-M-E. Oikodome. Okay? Na meaning na kakabsat is the building of a house. The building of a house. Oo. Nog patakder kat balay, number one na concern kat saan lang nga DJ aesthetics, uno DJ appearance, no dikat DJ strength. Iso nga DJ tinaggidyatan ti arkitekto kan engineer. Ti architect aesthetics, DJ appearance, DJ panaka-maximize ti space. Oo. Ti engineer, di ba tito dino? Ti kitkitaan na kat J strength. So, iti Christian life, awan serbi na di aesthetics tayo, di napintas nga lang nga tayo, no awan tigker tayo kakabsat. Iso nga ti church, ti masapol kakabsat, di engineer ti masapol ti church. No kasano nga mapapigsa, nga makita tayo di how everyone will be strengthened, established, steadfast, and unmovable. Especially kadigiti nga panyempo kakabsat, kat nagkaado, no nakadado, dagiti banag nga mangpakapoy, makapakapoy. Di ba? Wano mangperdi, iti napintas nga gagem, iti pa nagserbi iti apo. So, the building of a house. Another meaning is to build up. To build up. Today, the social media kakabsat, anatar aramid, hindi tao, pinerdi. Amot di aming kakabsat ng isudeta kakabsat ti kaslang mapaspasamak ti social media kakabsat nagbalimutin nga ti social media kat isun ti platform nga pagpipinner dyan ditong galmaysa. Di ba? Perperjen iti kakabagyan, perperjen ti kakaruba, perperjen ti agagayam, perperjen ti pada nga Kristiyano. Hello? So, haan nga kasjay ti attitude tayo dapat? Kunam ti bagim, apo kunam, hana dapat ti biyak ko instrumento ti pakadadailan ti pada ka Kristiyano. Dapat ti biyak ko instrumento ti pakabuild apan ti sabali a Kristiyano. DJ dapat ti attitude tayo. Ulitin tayo sa kung natin kuma Lord, haan nga dapat ti biyak ko kat instrumento ti pakadadailan. Oo. Kat adong aspeto di tayo testimonyo pa iti may isa dita. Oo. Dapat tibiyag ko kat instrumento nga pakabuild apan. I-testimony ti church. Tibiyag ti pada nga Kristiyano, maka-encourage. To edify means to establish. Ti kaya na sound establish kakabsat kat saan nga nalaka nga magaraw. Aya, unmovable, dayjay. To encourage unto improvement. That is the meaning of edify. To encourage unto improvement. Encourage nga ag-improve. Amen? Amoy, dati rupa tayo kat hantay kaya nga balbaliwan ng kakabsat. Diba, Tita Beng? Pero mabalinte nga improven. No kung mabalay kat, renovate. Mabalimpe lang nga marepaintan kakabsat. So we can no longer change our face, but we can improve it. So tibiyag tayo kakabsat. Adu dagitay bambanagan nga adadjayan nga mabalin tayo pelang improve ti bagbagi tayo. So, DJ dapat iti kwa tayo. We are inspiring one another to grow, to improve, amen? To walk with the Lord, to become established, and to become strong. So, tonight kakabsat, i-share ko kada kayo dagiti upat nga banag nga mabalin nga pang-edifian tayo ditong galmaysa. Okay? 4 aspects or 4 areas wherein we can edify one another. Now, before we get into that, let me just read 1 Corinthians 10:23. 1 Corinthians chapter 10, verse number 23. The Bible says, dagiti amin na banbanag maipalubos da kanyak. Di ngamin kakabsat?
Bali mo na ta aramida namin. Ngem amin na banbanag, saan da maipaay amin. Kadagiti amin na banbanag, maipalubos da kanyak, ngem amin na banbanag, saan da mamatidker. So, masapol nga da kada tayo kakabsat iti panagparbeng. Yes, mabalintay nga aramidan ti amin na kaya ti aramidan, ibaga ti amin ti kaya ti nga ibaga. Ngem saan nga amin makapapigsa. So, if you're going to grow matured in the Christian life, pilyon tayo DJ, actions tayo, words tayo, kundi DJ aramidon tayo, natiki panunutan tayo, datay dapat makapapigsa. Datay dapat maka-improve. Datay dapat maka-construct. Iso nga duat klase ti criticisms kuna tayo. Constructive kung destructive. At datay criticism nga mangimamag, destructive dayjay, mangperdi. Adamad jay criticism nga constructive. DJ, kritika rin na ka jay tao ng pagsaya atam dayjay. Pagimbagam dayjay. Pagimprovean jay biyag mo dayjay. Constructive criticism. 1 Corinthians 14:26. 1 Corinthians 14:26. Anyang rod kakabsat? Into nagguurnong kayo tunggal may sa adda ti salmos na, adda sursuro na, adda naiduma nga pagsasauna, adda ipakam muna, adda panangipataros na, kunana, maaramid kumadagiti iso amin na banbanag, tapno agtungpal ti panakapatid kyan. Ti end result dapat ti amin na ministering to strengthen. To strengthen. So, kaya't nangasawan kakabsat, dito ikot may sang sikreto iti biyag nga naangat. Panunot. Kasi amoyo, agpaypayso kakabsat, I believe with all of my heart, and I agree, nga dayjay kinarang ay wano kinanumot ipanagbiag, at data panunot dayjay. It's in the mind. Duti panunot tayo kakabsat, kat saan nga daytay imangat wano rimang ay, nasibilize ko na tayo kung mga medyo nasakit nga balis nga binday jay. But that is a local term. Kakabsat, di ka, noan niya di ka batungan di panunot mo, isulat tamot ten di biyag tayo. I'm not saying inte basa ti eskwelahan. No, it's not about degree. It's not about education. It's about character. Di kinatakneng ti panunot kakabsat. Makita mo, already tao kat ada-adal na ngagpaiso, no awang kinatak ng di panunot na, di ka degraded, di kinatao na, gapo di kinababa, di kinaragid, di panunot di tao. Ngam no, di tao kakabsat kat natak ng di panunot, urehan nga nag-graduate di college, na ang angat pelang iso na. So, it's in the mind. So, dito i-share ko kadagay nga maipanggap ti attitude, mentality kakabsat. Ipapuso tayo dahil nga bana. Kasi, no kumakwa, agaten ka ti seminar about how to succeed, how to become rich, kan amin pa'y, dahil ito'y matlang kakabsat ti ibagbagadan to, attitude, change your mind. Diba? Tama ba? Sino ko dahil kinaka-attendaran ti seminar? Binaybayadan nyo 5,000, 10,000. Nga papaano ka umangat, papaano ka yumaman, papaano. Ting tumatla ibagada king ka, change your mind. Day lang mo te. Change your mind. Sulat ibagada king ka. Kasi no ti mind mo kastoy, day wrong nga mind mo, han na ka nga paangaton day. Day right nga mind mo, isut mang paangat king ka. So, same thing mo te, day kakapsad. Iso nga no masurusuro tayo ti mind as a church, nga hantay agkurang, iti panang papig sa titunggal may sa ibaga kanya yung absat. Ure anat papaspasama ka krisis ti lobong. Han na maapektaran ti church ti Apo. Because dagiti anak ti Apo kat sinurot da DJ imbaga ti Apo. Han na maapektaran ti church kakabsat. We will be like a Goshen. Amoy ti church kat kasla land of Goshen. Didigrain ni Apo Diyos iti Egypt kakabsat. Ti sangapulo nga panaplit. Permi nga nalakam aming Egyptians. Ngam ijay land of Goshen, nga isut ayan dagitoy Jewish wano Israelites, handa pulos na ano kakabsat. Kastamot ti church. The Egypt is the world. The world is troubled, living in fear, in darkness, perplexed and everything. Ngam ti church ti Apo, ma-preserve. Why? Because God's people
have learned to follow biblical principles. Oh. Iso nga kakabsat, ado di kiti mabalin na nga dalapusan nga issues can matters that edifying one another. We will not go into that. I will just share to you the principles for now. Okay? So anak mabalin tayo nga kaslang pang-inspiran, pang-encouragean iti tunggal may sa kakabsat. Number 1, unto good works. Let us encourage one another unto good works. Tay biyag tayo kan tay testimony tayo, tay pa nag-thanksgiving tayo, kat ti goal kan aim na kakabsat, kat tapno ma-inspire dagiti sabsabali, nga agaramid mo't itinasayaat. Amen? Oh. Kat praise the Lord, kakabsat, dayjay good work nga inaramid tayo kini Pastor June. That is a very good work. Kat parabor ti Apo dayjay kakabsat. Oh, kat hampay ka aldawan di birthday ni Pastor June kat adadanang nang ted idin kakabsat ti cash gift. Oh, adanang ted ti sanga sanga styro box nga ikan. Oh, naikan kakabsat. Inigupmit di guna idi Sunday night. Adadanang ted ti murtunan kakabsat nga nakatado idi Sunday ti lunch. Those are good works. Oh. Katapos, pandemic na pandemic, pero look, contribution ti amin nga single career kan young adult, kakabsat, duwa nga aircon, da Pastor June. Pandemic na pandemic, iti Wednesday, kuna tayo, we will raise 15,000 nga para iti duwa nga karnero. Kat manot imabot kakabsat, kat nasurok nga 20,000, halos 30. Oh, praise the Lord. Kaya, siyempre, di kita cash gift nga daduma kakabsat kat what a blessing. And then, I met with the men last, ano day dyan? Rabi iti Sunday. So, in basak, di kita, in remind ko that the laborer is worthy of his reward. Kat as a church, nagtrabaho ti Apo yung ti puso tayo. Kat depende ti will ti Apo nga excited tayo kakabsat. Nga ni Pastor John, kat maddaan iti house and lot. That's a good work. Katamuyo kakabsat, digitang effort will strengthen and encourage other churches to do the same. Kasi kadigito yung nga tiyempo kakabsat, not many churches kat amuda nga trataran nga nasayat iti adipon ti Apo. DJ ko na ni Pastor Abante idi, nagasam ko na DJ Pastor na tayo, binalot dalat ikaman, ta di dangor may gatangan ti lungon. Oh. So nakaladladingit kakabsat day jay. Imbiyahe dat jeep. Imagine mo. Kat Pastor adipon ti Apo kakabsat. Oh. DJ may isang pastor nga natay kakabsat yan ta Iloilo. Oo. Handa na pan naki-attend ti funeral digiti anak na. Ti sakit tinakam dati church. Kasi nagbabak ng ti membro, di daman lang amo nga kasla tinaripato mo di pastor. So, handa na ba, di anak na kakabsat, ti sakit tinakam da. So, not many churches have been taught kat ada na buslo na parabor nga amo da nga ipakita ti panagayat iti adipon ti Apo. But that is one form of good works. So, what a blessing kakabsat that our church can be an instrument to encourage other churches. Oo. Kat agasam no addan to digiti pastor nga kunagat agyaman kami ti influence iti HBBC. Ti church mi katangan nak tiluganan. O di ba kakabsa? Agyaman kami ti influence ti HBBC. Deti church mi impatakdaran na kami muten iti pastoral house. Siyempre pastoral house ko kapela church ti jaya. No madapagyanan di pastor. Agyaman kam ti influence ti HBBC. You know? So, unto good works. Hebrews 10:24. Kitan tayo kakabsat. Hebrews chapter 10 verse number 24. Kuna ti Bible, ket agpipin nanunot tayo ama ipaay, iti pan nakapareg, tatayo ti ayat, ken kadigiti na imbag nga ara-aramin. So, at panunot tayo kakabsat, let's exercise our mind. Ket kuna tayo, Lord,
Ano ti mabalin nga nasaya at nga maaramid ko aparagan ka. Haan nga dete pagpalanggwat ko ti sabali ng tapnon adamot mabalin mo kang pag-encourage ti sabali nga tattao. Amen? Iso nga, sometimes kakabsat, hanakang kanayin, but there are times nga ditoy or pulpit, igite meetings tayo, isi-share ko mo't DJ, no kasano nga ti apo tinignay nag, di ba kakabsat? When? Kaya't na-i-share ko idi last Friday sa DJ, di kuha tayo, single career. Damay sa nga bike ko kakabsat, ila ko ni Pastor Charwin tay bike na ginatang na DJ bike ko. O di ada naglakwak ti bike. Kat dete gym nga inregalo ti church kanyak idi kaano DJ 2 years ago sa. Jakmat na mausaran kakabsat kat kes awan serbina. In for sale ko. Kat, mayat kakabsat ti panangipos ni Rohel, ginatang ti may sa apulis. O di adama ng kakabsat. Amen. Tapos sa dadamot sumagmamano nga di kita gips no kwa inururnong ko si kunat. Gumatang at ti sabali nga bike ko kung kunat. So idi ko ang kakabsat na ururnong umado akas tagad excited at nga agse-search ti biker. Nakidil ti apo kanya. Ket kas lang ti ko na ti apo. La ipakita man no mas labnak ngam ta panagbabike mo kuno ti apo. Ited mo mangarod deta in save mo nga kwarta nga paggatang mo't bike, ited mo mangarod kanyak kuno ti apo. Ay ket anati ko na di puso. Lord, kukwam amin nga dagan niya. So, no anyaman i-require mo, sige ako. So, ingkidom ko kakabsat. DJ tari gagay ko nga gumatang ti nasaysaya at manan nga bike. Kat itod ko ti apo DJ nga perspective. In-share ko kadigit yung single career. I am not sharing this stuff no palangwad. God knows my heart. But ito sinasabi ng Bible. Nga i-inspire mo dagiti sa bali nga, wow, kas Jay kumamot. Di ba, nung makangag, nung nasaya at puso na, nung numadit puso na kunana, ni Pastor ka lang, madideti ko anak, palpalangguan, alate, anate kahit nasa unan, binubuhat niya ang sariling upuan niya, parang, madideti ko ni Pastor, nung madideti puso, ngam no right, di heart mo nga Christian, kat makangag ka, di kasi nga testimony ko ng Lord, nagsaya atin. Ta in-illustrate mo man kanyak babaan di istorya ni Pastor. Nga dadi kita'y precious nga ba nagtibiyat ko, nga no i-require mo, han ko magkagkag jiriknak nga mangitid king ka. Yung aming kakabsat? Oh. Kas lang ti arit na deta, kat makagatang kat nakangin nga bike, di ka makaitid ti kas nga gatat ti first fruit, nakababay ti ampo day jaya kakabsat. Di ba? Parang ganun ang ibig sabihin nun. Oo. So, no maipanggap ti giving, kat masapol nga ipakita ti di panagayat ti apo. So, di kita kakasta nga simple nga testimony, ure ka dati nga parents, i-share tayo ka di anak tayo. Because we want to encourage them unto good works. So nga, panunutan tayo, di good works nga mabalin tayo nga maaramid. The brother Eric, nakagagagat dang print ti trucks. Ha? Nakatadot maibunong dang trucks ti every week, kausat. I-post dayan ta Facebook. Makikita yung siguro nga da Facebook na aya kabsat. Everyday, halos everyday mag-i-post din ta Facebook, di may bumbunong dang trucks. Ginagawa nila yon hindi upang umani ng maraming likes at maraming share. They just want to praise God and they just want to encourage others. And do you know what? Kunan ni preacher din, idi nagpi-prayer meeting the last week, kunana. Na-challenge ti dua nga young people ta ijay. May isang young people kan may isang adult. Gapo ka, di pa nakakit-kita da di post da brother Eric. Kat kunada, kaya't mimot nga aramidan ti kasjay. So, na-encourage unto good works. Oh. Amen? Iso nga, wow, DJ kung makakabsat ti kita, antay ti biyak tayo. DJ, kasano tayo nga aramidan ti pagayatan ti apo, tapno ma-encourage tayo digiti sabsabali. So nga, dating at church by the grace of God, uri ag krisis iti lubong, nusurutan tayo digiti nga prinsipyo kakabsat. Kalahan ti marik nang ag krisis ti church tayo. Kasi ti apo, hantumot kakabsat, nga manglangan, nga mangpaubog ti parabor na iti church, nga nakasagana nga agtulnog, kadigiti prinsipyo, nga inlay down na yan ti sa una kakabsat. God will not withdraw His promise. Han nang ag-back out ti apo ka, DJ Karina, hanga dete,
Day tao nga, kas lang, nagpusta ko natin man lang na eh. Ala, no ma-ishoot mo, eto kang kasangaribo ko na. Na-ishoot na nagpaiso. Nagtartaray nga nag-aawin yung kakabsat. So nag-back out. Hindi ganun ang Panginoon. Nung una ti Apo, kayak nga parang ayan ti biyagyo. Tapnon iti aming nga nasayat nga aramid. Maaramid yo, kat aglaplapusanan kayo kunana. God will not back out from that promise. God will not withdraw Himself from that promise. Amen ba mga kapatid? So, unto good works. Amen? Maka-encourage dagiti kakabsat nga ure at dagiti saksakitan. Anayon. Siyempre, di unig ti kapilyagat, marik natin lahat ti kabsat kat, dan anayon na. Siyempre, makitam di aura di tao. Makitam di bagiti tao nga at the physical infirmity na. So, hanta yung tagibasiton day jay. Hantay nga dapat uyawon day jay. Hantay nga dapat i-misjudge kasi di tayo mo't ammo. Baka no, datay ti adadya nga kasasaad kakabsat kat. Siyempre, kas di tayo mo't But you know, what a blessing nga uray kas di kat umaypaya lang ti kapilya. Samantalang mabalin na nga pagrason, di jay nga kunana, ag live stream aklang. Mabalin na nga pagrason, nga han na umay ti kapilyan, total adamot live stream. But you are here. At datay dito kakabsat. Oo. So, that is an encouragement unto good works. O, di kat mabalin mong ibaga nga mo yung kakabsat. Gusto di ko ng pastor. Mabalin ko nga pagrason deti physical nga infirmity. Nga jak umayon ti kapilya. Kaputa, dati ang anayik iti bagi katag live stream aklatan ng haan. Apekit din kat nabaknang ti parabor ti Apo. Di kat di kita'y medyo agkapoy di panunot na nakasjay nga pagrason na nukwate physical infirmity na nga madina makaumay ti kapilya. Kunanan tumag. Apo, maka-bless man day jay. Maka-encourage man day jay. Kas jayak mo't kumaapo. So, adu, digiti wagas nga mabalin tayo kakabsat. Nga pang-encourage san iti tunggal may sa tapnon agtalinaad ti nga faithful, fruitful, ken prosperous iti panagserbi tayo ti Apo kakabsat. Okay? Number 2. Edify one another unto hope. Edify one another unto hope. Pigsal tayo itong galmay sa tapnon ti kastaket kwa anan dete maddaan lat ta iti pananginanama kakabsat maddaan iti inanama especially kadigiti nabannugan ti adu nga problema ken parikot ti panagbiag. So digidjay kakabsat amoyo amin nga tao ita kakabsat ket baw-awanan adut tao ken nakmanlanganan nga mauawanan tinamnama kadigiti nga panyempo kakabsat. They're losing hope. Kapkapoy. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, the Bible says, "Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do." Ti ko na ni Apostol Pablo, agpipinapig sa kayo, ti kahit nangasawan, deti ngamin church, ti Thessalonica, ket dua iti sangsangunda nga sorrow ti panagbiag. Umuna, dayjay persecution ti pamati. Nagrigat no, da unsaved nga kabalay mo, di ngamin. Unsaved ti naganak mo. So, nakamaymayat iti masakdom nga adult ti church ngam nagrigat mo, i-aplikar di balay, kasi di environment nga ayan mo, kaslanghan na nga palubusan nga may aplikar mo, kina Kristyanom. Ala, kada kayo nga daan believers nga karuba na, no, kabalay na, hello? Very challenging kakabsat day jay. Kat asi Christian, umay ka makigimong, siyempre kanayon nga mo upay, dirik nam lata. Hangga di kakabsat. At dalata, kanayon nga umay ka, dito yung pasari mamulmuling-ling kanto manayon. Agkanta, pigsan tayo. Di, han na makakantahan nga dete, kaputa, karnal, uno, backsliden. Ngam, kaslang maupupay, dirik na nakakabsat. Amen. So, they are experiencing persecution. May kadwa, ti sorrow da kakabsat digiti Thessalonian believers ket adu digiti natnatay. Adut natnatayon nga loved ones da. When ket sabali nga ladinget ken grief ngamin kakabsat ti agpasina. Kupay amo day jay ngam si kada kayo ni titabeng natay ni Daddy John Paul. So idi kinuyog ko ni titabeng nga mapan iti hospital. Ay titabeng nalagip mo di jay. Datay di nagpuy di day. Tama pamukitan ni John Paul. Oh. Lino ka isa ni Tita Beng Dejek, wagat apo, wala mo itong kakabsat. Siyempre, nasakit. So, same thing. Jay sorrow kakabsat.
So kung na ni Apostol Pablo, hanyo ipalubos nga lumnod kayo nga church. Again, encourage kayo. Pipinapigsa kayo. So, the Lord is saying here, no, da makita nga agkapkapoy kakabsat, no hamo kaya, hamo amot ibagam, pag-pray mo na lang. Kung mabali mo asid gandat ko ng Brad, anat prayer request mo ta ikararag. Ganun lang. Mangtut hope king kwa na, dahil kakabsat, kasi amo na nga, damang ikararag king kwa na. That's true. So mamaya, pag uwi natin, ada makita mga kabsat, kasi kaslamot kanya, amin tayo, not all the time kakabsat nga napigsa iti kwa tayo, dahil pakinakam tayo iti panagbiag, not all the time. Baka most of the time kakabsat kat kwa, dahil agtungtong lab ti pakinakam tayo. Kas lang dahil makalungaw ka, adaman umay nga daluyo na yun. Di ka, umangas ka man tinauna, na tumapog ka, tapos hindi kasta, hanggang nga matupakan di daluyon. O, hindi kung lumungaw ka, umay man tamay sa daluyon, so kastat pa nagbiag no daduma, sa saganad, nga dadagsen. Young people man kan adults, agpapada, sa pasap deta kakabsad. So when you see somebody nga agkapoy, you are there to bring hope. Nga deti hope tayo kakabsat kat godly hope. Adamat ti worldly hope nga positive mindset, nga deti kat godly hope. So kunam, Tito Jerry, anat prayer request mo dahil ipag-pray kan to. So ibaga na, iti man kasti brother, yeah, amen. Okay ka mo lang? Amen. Sige, pag-pray kita mamaya. Nga may kararag tayo mo lang kakabsat nagpepay. So aya, amen. Baka hanggang doon lang sa I'll pray for you. Nung nalipatan tayo tumutang kakabsat. Iso nga siya, adot kas day, amok deta kasi sometimes kas jaya kaya deta, I'll be praying. Ngam to nung ka malipatam. Hamong nga in sadyang nga malipatam. Ngam ti ka ado. So, in kwak ti bagik, nga no imbagak king kwa na nga, I'll pray for you. Apag likod na kabsat, agtalumiti maktiabon, Lord. Nangid mo ti prayer request na, tulungan ako. Kasi, no kung ipag-pray kan to, no, daki jay balay kabsat, baka malipatak to de, imbagak nga, I'll pray for you. Ngem dakil nga mangtad ti hope day jay kakabsat. Ti pada nga Kristiyano. Day jay amuna nga adda kabsat nga nakakita day jay sitwasyon na, nabasa na jay paspasamat, nabasa na kakabsat, was able to read between the lines na nahalata na ka natin arig na. Kat kuna na, are you okay? O anat prayer request mo, I'll be praying for you. Yeah. Kasi mo, no, adult talaga kumikumot pa nagbiag kakabsat, apektado na pa nagserbi. So nga, there are many Christians nga haan mo makita DJ maximum nga pa nagserbi na iti Apo. Haan nga gaputa karnal isuna. Wano hanalab ti Apo. It's just because aduunay ti dagansan na han na makayanan, han na magabunan kakabsat. Han na magabunan. So there are Christians nga mo makita DJ faithfulness na ti Apo kaputa sa balit lab na carnality yon. But there are Christians that you could not really see the maximum of their faithfulness gaputa adutihan na magabunan kakabsat. Maidot mapundi isuna kadigijay. So what do you do? Di ba? Kanyak nga pastor kat in mindset ko di sarili kuno makakita ti untoward behavior digiti members kat hangko sigud nga judson. Kunakit baka siguro ada problema na lang deto han na makayanan. Isot exit na dijay. So patient unto all men. You know? Unto good works, unto hope. Amen? Namalanam nama yung kakabsat? Amen? Kita man de kaabay mo no adapela namnama ta langana kakabsat no kanibusanan nan. Amen. Ammom no si kaday tao nga nakaitod tinamnama kaday jay tao iti kanito nga kagipitan isunahan nakamalibatan ne nga tao kakabsat. Kunanan to king ka isut bay sa nga nangalangon kanya kidi kunanan to. Idi lumlum no dak. Katim nanyani jak umay makigimong ngem imayat nakigimong kat inusar ti Apo isuna. Thank God kunan. I-praise nanto ti Apo. Gaputa jay pusom nasurusuruan ngamin ti biag mo. Kat kunanan to isut may sa nga nangalangon kanya kidi. Dakkel isuna nga nangalangon kanya. Absad, amen? Kan digiti kakabagyan tayo, DJ lang panangyawi sung agbuya da dito live stream. Makita mo digiti preaching tayo kakabsat kat full of encouragement. Uri nga ta unbeliever kat medyo
makita na ti Apo ka, digiti nga mensahe kakabsat. Nagaduti comments ti unbelievers nga, uno bisbisita kat nagmayat man, digita. Digita kakabsat kat wagas amin, tapnon ti kastagat maya si dagtirik nada, nalaklak ka nga witnessan. Nalaklak ka nga sharean ti gospel. Kasi adda bukulan nga naimula kadakwada kakabsat. So, share it to them. It can give hope to them. You never know. May ikatlo kakabsat. Edify one another unto godliness. Unto godliness. Oo. Unto godliness. 1 Timothy chapter 1 verse 4. Kuna na to, ket di kasangwen dagiti sarsarita apaspasaw, ken kapuunan nga awan panungpalan na, iso paggapuan dagiti supsupyat no diket sangwen daan ang nangruna tinadyusan. Kuna na, which minister question. So, umiwas na lang tayo sa mga issues na paggapaon na tayo kakabsan. Kat kuna na dito rather than kuna na, godly edifying. Tikitan tayo, kasano tayo nga makita nga agbalin na godly tayo. So, avoid petty matters. Kala ka jay tiket na nasawon. Hanamot kahit nasawon nga no, dim pinatulan ti may isang issue, kat you are weak. No. Actually, you are strong kasi kaya nga kinontrol, di ba, Gime? Na-control mo di sarili, may. Iso nga hamo tinutupan. Di hamo pa nang tutup, kada di nga dakas nga ba nagkakapsat. It's not a show of being weak. It's a manifestation of being strong. Because you were able to control yourself. Nagparbeng tayo. Imun una ti pa nagparbeng. So hantay tinutupanan kot ko na tayo ano ba? Awa magana buka deta natutupan. Islang ko mano soul winning. Very aggressive di kasarsarita. INC adu nga salusalud sudin naging kalati goal na kat mabasam nga debate na kati kahit nga sawan. So ala Brad, panagkita kat awang pagturungan na deti conversation data habang agsarita kat umirot ka, habang agsaw kat umirot mo tay pusok. So awan tumutlat maghanap ta nga do. So ala Brad, kasta nga ro, da kinararat talata. Diyan, iniwasang, kuna naging ka, takrot, hanggang nga takrot. Hanay, kuna naging, awan amom ti Biblia, ada amom ti Biblia, ngem imo na di kinataknan. Awang maganad mo So, same. Dapat, sabi niya, exercise unto godliness. Let's encourage one another unto godliness. Nga ipakita tayo kakabsat nga iti amin nga aspeto, kan amin na ba nagtibiyag tayo, kat haan nga mailaksid ni Apo Diyos. Amen? Oh. Iso nga kadigiti padak nagbabike, makita da di jay kakabsat. No may panggap ti pa nagbike, amo damot nagagutak mo tagbike. Nagaud. Makita da di heart ko, di excitement ko nagbabike. Ngayon, by the grace of God, awang pay rimwar kaming hangkam nakapag soul win, kan hana nakaibunong ti tracks. Why? Because I want them to realize, alam nga di pa nagbabike ti komedyan, no di kat masapol nga, dalata na Diyosan. Uray ka deta ba, panagbike. Godliness in all things. Sabi niya, godliness profited in all things. Oh, no nalus tayo ti godliness tayo, iti amin na banag, awang kapapayan na, awan meaning na amin di gijay. Okay? Oh, ituloy tayo itong maminsan kalabsan. So, dakila banag pelang dito itang arabi, nga mabalin tayo nga yawid, kat sapay kumata dawatan tayo ti wisdom ti Apo, how we can edify, strengthen, establish, and encourage one another. Amen?